Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Revista semanal Rimarininchi nisqan programa yanchikwan kunan sábado pichqa punchaw julio killa purawchallaman killakunapas wawqillaykuna pasay kullachkan ñariki willakuykunata qhipirinayusa chaykalamunchik ñariki kunan ya oranchikcha programa 8:10 mamalla horapas ala tuchallan pawachkasqa chaynaqa willakuyman ñariki wawqillaykuna paykuna kay mama Boluartemanta Rima chaykusunchik hasta chaymantaña kay wakiq ejemplos nischaykunamanta timpaypaptin imaynapita mama Boluartemanta rimasunchik kay terrukumanta rimasunchik kay mama Boluartem nin terrukukunas mirakuchkan hinaspa institucionenchikunaman yaykuchkan huk presidente paj kay rimayninqa wawqillaykuna pallaykuna es grave, totalmente grave. Quizás ñuqanchik llaqtaruna preparasqaruna imatapas ninmi nispa rikaw chay chismosería nisqanta rimaruswanchik rikaw wayrap apananta imatañapa rikaw paymantam kaynata nin kayna riki wakna riki chay rikaw pero un autoridad presidente kaspa congresista kaspa ministro kaspa un funcionario kaspa gobernador regional kaspa alcalde provincial o distrital kaspa o consejo cualquier autoridad wawqillaykuna pallaykuna mana kay rimayqa fácil challachu pero runakunaya mana chayta cuentata hukunkuchu hinaspa wawqillaykuna pallaykuna rimanku como si imaniswantaq kayta como si imatapas yanqa rimanatapas rimachkaswan nina rikaw pasaq rimaykuna rikaw porque kan riki rimakuykuna siempre rimayninchikpa chawpinpi imatapas rimakunchik pasaqta mana pasaqta pero kay temakunaqa incluso ñuqapaqpas y diferentes funcionarios niskani kay terrukumanta rimayqa es algo delicado kanma runakuna incluso campañapi nirqaku Castillopa parte de un terrukukuna kachkan ¿qué tal? Wow, facilita kachkan. Entonces si chay wirahu charik sin chay terrukuta hinaspaqa mana denuncianchu hinaspaqa cómplice wawqillaykuna pallaykuna es un cómplice o sea yachachkaspan riqsichkaspan chaykunata riman y como riman entonces es cómplice por no denunciar porque si chum ninki kachkanmi chay tukukuna nismi naspa sutinchanaiki meriki chataqchum ña sutinchasqaña kachkan diferentes instituciones principalmente diferentes instituciones nispaqa nichkani kay policianchikmanta chaypi institucionkuna kachkan DIRCOTE imam chay contra el terrorismo chay área kuna o tajariki chay DIVIAC área kuna rikao policía ocupi
paikuna eso se ninman simplemente mana sutinchaspa imanasqa mana sutinta yachakuruspan ayjerunanpaq rikaw, simplemente solamente eso. Amara sutinchasunraqchu, pues es secreto, hapiruspanchik ña sutinchaykusunchik anchayq kanmanmi, ¿no? Pero kayna facillata terrukum kachkan, kay partidopi terrukukuna kachkan, mana institución ninchikunapi terrukukuna kachkan, es wawqillaykunaqa ese tema delicado. Kay presidente mantanisung wawqillaykunaqa si chun kay mama presidenta nin terrukukunan kunanja yaykuchkan ko institución ninchikunaman. Entonces si chun chay terrukukuna yaykuchkina tenga pitaq chay terrukukuna. Pikunata. Si chum yachan kay mama Boluarte naspa mana que denunciancho, ese es cómplice también. Porque maname que denuncia pública ni yacho, ¿no? Tiene que hacer también denuncia como autoridad, diferentes estado ocupe instituciones en Chikunama. Fiscalía, policía, Defensoría del Pueblo, que se manda Defensoría del Pueblo directamente, pero indirectamente sí. Entonces, kaypi tapuyman kay mama Boluartita. Riqsinchiki chay chikiriman. Inaspaqa riqsichkaspaqa imaynanpitaq mana watankuchu, mana uchku wasiman apaykunkuchu qamqa terrukumkanki. O mana taqmiki niswantaqchu opaytaq terrukum kachkarqariki arikuchkarqani kunan waqay institucionpi, entonces eres cómplice, pues cómplice. Yachachkaspayki riqsichkaspayki mana chay terrukuta imatapas principalmente mana denunciankichu, simplemente eso. Porque acto de terrorismo mana rimakuyllachu rikao. Manamiki comadre, compadre, nispa chay rimakuyllachu chay terrukumanta rimayqa wawqillaykunapallaykunqa. Comadre, compadre tamiki o tío, sobrino chayta mesujariki pues rimakunchiro. Tío, pitapas tío chakuchkanchik, pitapas sobrino tokuchkanchik, pitapas comadre, compadre nakuchkanchik. Waqueja, chejap, comadre, compadre, waquejñataqrika. Hasta ñoqapas tupachini, comadrenmi, compadrenmi, nishay mana comadre, compadre. Confianza kan ina chayna, confianza armarusqankurayku, ñoqa comadre, compadreta ñurarunku nini rikao. Porque chayqa, chay rima isusejariki, simple rima rikao, tupachilla. Mana chaypiqa huchallikunkichu, mana chaypiqa mana chayqa ni delituchu, mana comadre, compadre kayqa delituchu, nada. Porque hasta sutinchak padrino, por ejemplo, padrino chacón que hasta piconata, porque padrino de cortapelo, padrino de Uliuchi, padrino de Inosima, padrino con el bautismo, padrino de Yaicupaco, padrino de Casaraco, padrino ya está, nombra con Chiricao, padrino de primera comunión, padrino de fiesta de promoción, colegio Casconapa. Entonces chay fácil, padrino. Pero mana miki chay narima hecho que te recomendaja, chay natarima como padrino, como tío, nejina, tío con una caipe infiltra cuch que institución con una pero una chay tío con una canchi chay tío con. Pero aunque tío con una mis papás siempre resist para pero mandaré que yanja rima iguancho ojilegon palegon. Entonces caipe mama Boluarte si chum chaita nichkan. Primero, huk autoridad manam pasaj simiwan riman manchu kai con manta nichkaniña. Jalerining manta pacha. Ima autoridad ni presidente de la república, ni congresista, ni ningún funcionario. O pipas, ni llactarunapas. Porque cae asunto es delicado, porque incluso el terrorismo jariki o balegona delito miki, ¿no? Mana cae Perú ya picho señor a nivel internacional, que terrorismos internacionales, no, tren Araguata mañachcanco,
ya teruko kachon en llapan llaqtakunapi maypipis chaypipis kachon chayna rutinchasqa. Entonces, que hable una presidenta, o sea, kainata nispachum, imatay piensan, ¿no? Chayna tumpasonchik, chaywan ya yanqallapas mancha chichikasunchu. Ay, qué poca seriedad tu awqillaykuna pallaykuna de una autoridad. ¿Ah? De una autoridad. Con una elección, pues seguramente chay terukumanta rima y kanga, chay rimaqkunataqa ñuqa nikusa hamriqsinkichik. Chay terukuta denuncia y matayan riman que si me pasaqta wayra apananta, manan chay notaq rimanachu chay asuntumantaqa. Es tema delicado. Pero kaypi hawachkanchik hukun warmi chay incluso ninrikaw en aniversario 42 de la Dircote aniversario en kasqa rikaw tawachunka iskay watanta cumplikuch kasqa chaypim kay presidenta riki riman chayta infiltrakuchkanku y me parece a falta de seriedad tu awqillaykuna pallaykuna chay yapamanta nini rikaw imataya piensan chaynata nisajenatinmi llaparuna manchanga a veces que Estado pone chayta churamun rikaw terrorismo del Estado chaymi sutinllan terrorismo del Estado Estado mismo chay terrorismo taruan hinaspa llaqta runata riki waqachin wañuchin chinkachin suwachin Estado mismo y chaytachum tupachimpas. Porque ninmari que ari kachkanmi tal persona, tal institución tal. Ay, sí, pues creíble. Wow, que llegó el cierto chique padre que te rucuau. Paime que casja au. ¿No? Porque che te lo comenta manam Guairapa apan rima y chau hiregon balegon. Anki kaiban rimach kanchi kunan. Porque chay punta taja chay teruku tiempo peja manam chay mantani rim ni sutilanta rima ocho. Ay mesmo policía investigación kunan kai peja. Hombre con la manam defendich kanchi cho manam favor pichu kanchi kai peja ni kanchi que huk autoridad manam yang hariman mancho falta de seriedad ni kanchi mo hiregon a balegona. Manam chay proselitismo nisqantataq churwachkanchik. Manam chayta churwachkanchik. Más bien kaypi nisqanchik sichum yachan riqsin hinaspaq imaynanpitaq chay wiraquchakunata dejan chay institucionkunaman yaykunanta. Porque nisqaykunanmi maskachkanku chay institucionkunaman yaykuyta. Hinaptinqa riqsinku pikunam chay institucionkunaman yaykusqanta hinaptinqa chaypi wawqillaykuna pallaykuna rikuchun un momentito wiraqucha qamqa manam kay institucionman yaykuwaqchu qamqa chay terukum kanki así es simple wawqillaykuna pallaykuna ari kaynakunama llaqtanchikuna pasakun autoridadkunapas pasaq simi yanqapas yanqa rimanku wawqillaykuna pallaykuna falta de seriedad. Y que mama gobierno de Boluarte, que usurpadores, falta de seriedad. Ima tema pipas, cualquier tema. Entonces, pero que tal ya para prensa mermelera, que es exitosa por hoy, igual que con las pepas. Entonces, para ir con la misma que se escuchan, coricao, chaywan ima tenchikan, arunata mancha chichkanko. Pero mana chica prima iwancho, sino yanka luya rima iwan. O no sé, y mata y pinzan con so que llegan por llegar para hubiera cocha con acá. Fácil, pero con ahí simplemente no pues o que llegan para manan chena cha. Chaya ta wa que pan ni chaya kai chiri chawaira cha un chuchucucha chayman tarima risunchik. Acá hay foto con ata hawach canchi wa que chaya pan ni chaya kai mi Argentina. Argentina pim kai kachkan ya. Imaynampi kaynata Jorge Camonchik porque Argentina pim hanim nirqaykichik ñari kanqan fotokuna videokuna sotillan churamunqaku chaynak suyachaykusunchik nispi y justamente kay fotokuna kay videokuna purichkan rikiwak Argentinapi
empresa de transporte kay pijawachkanchik kay kuyuchkani kay perikao kachkan nisunchirikao lasta chawpipi awqillakuna empresa y kaylao ruyaqlla waklao ruyaqlla hasta kakayao carreterakunapas incluso riki carropa ruedachankuna mana atinñachu chay lastapi puriyta kayna sinigachkanña rikao lastapi carrokunapas chayta atininakuchkanku incluso chay hatun carreterakunapi nisunchik ya nisunchik ya kayna carreterakunata sutinchaspaqa como no carreteras principales nisunchik ya yaykuna lluqsina carreterakuna chaypipish kayna ña camión kay qipa claro transporte de carros kay qipanpi qipikuchkasqa carro autochakunata kaypi kay carro apachkan autochakunata y total autochakunapas lastasqa wawqillakuna lastasqa chaynam kachkan chaymi chay riki famoso bomba polar wakiqkuna purichkanku kay churaykamuchkanchik videotachu fotollampikunanqa churashkanchik kay carreteras principales nisqankunapi puririchkanku achkichanta prendiqaykuspa ruyaqpi wawqillakuna ruyaq mana kay alto urquchu kayta yachananchikpa riqsinanchikpa Argentina mana riqsiqkuna ñuqallapis manam riqsinichu pero por referencia riqsinchikmi por referencia punchawcha illaspanchik riqsimusunchik personalmente Argentinaqa pampallam wawqillaykuna pallaykuna pampallam kay costa hina nada mujulla manam kay cordillera kanchu kaytaqa kan pero taksalla manam kay apachita sayaykunaqa kanchu Argentinapiqa mana kanchu kay principalmente chay pampa de la Argentina nisqanpi pero niankichiki kachkanmi Chilewan chay lindapi misusiqa linda piña pero kay fotokunaqa manam chay lindamantachu chay pampa de la Argentinaman wawqillaykuna pampa de la Argentinamanta nimachkaneqa ari lindaqa kachkanmi kay Chilewan kay Argentina linda taruakuykunku que justamente kay cordillera de los Andes nisqan alto mujuchamanta rikao chay mujuchamanta kay la Pacífico lawman Chile y mujuchamanta waklawman ñataqmi Argentina pero chay cordillera de los Andes ta bajaron que kay imaynam yunkanchikuna chayna bajaron que naptenqa pampa ya wawqillaykuna para chay piriki pampa chakra piriki rorochenko tokoy rikchaq rorota hasta vacakunatapas uywanku chaymi ninku Argentinapiqa vacakunapas allin vacakunam lechera vacakuna wawpiqa fabricakullanku lechitapas quesutapas imatapas wanmanta mandanku chaninta maymanpas ninku rikaw Argentinapiqa baratos riki aycha kaptin leche kaptin ima kaptinpas porque achka wakpi uywakuna kasqanrayku riku wawqillaykuna pallaykuna entonces ña quizás qaynimpa rimarqanchikña pero kunanpas rimaraykuchkanchik imaynampi kayna ruyaqllaña kachkan porque chay bomba polar nisqan riku wawqillaykuna pallaykuna nishu chiri lluqsiykarama incluso kay ñuqanchik lawkunamanpas ancha chiri wawqillaykuna pallaykuna mana aguantay atiymi kachkan uchataqchu ñuqalla sintichkanipas qankuna mana sintillankichikchu podría ser también pero kaychatam yapachaykuyta munachkanchik kay chiris lliwpa kusiyninchikpaq argentinukunapa chilenukunapa boliviano peruano chaykuna porque kay yapachallan kay Sudamérica nisqanmansi chiriqa yaykuramun chay bomba polar wawqillaykuna pallaykuna incluso Ecuador kama hasta Venezuela chiriqa chayaron wawqillaykuna pallaykuna porque wakan Antártico nisqanmanta hamurqa riki muyurispa chiri wayracha chay riki kay Atlántico de yaykumurqa pampa de la Argentinaman nirqaykichik y kay Pacificontapas igual hamunta rika la marquchantakama chay anticiclón nisqantakama anticiclón Pacífico chaywan riki wawqillaykuna pallaykuna ten kay cordillerapi tupanakuykuspan justamente chay chiri rika chiri incluso qaynimpa pasado parachaykamun imaynampi chay parachaykamun chayta rimasunchik kunanlla tensi kay chiri riki yaykurun hanaykama rika chay wayra aparun chay chirita hasta todo
Sudamérica nishkanko, hasta Venezuela, Colombia, Ecuador, todo Brasil. Mana nishu kay Argentina pina chiricho. Mana kaina hasta congelakunangamacho porque kay Argentina hasta menos 0 grado, menos 0 grado. Chay pampa de la Argentina igual Paraguay, Uruguay, chay llaqtakunapa que pampanejlla wawqillaykuna pallaykuna pampalla nada muju chaya. Chay lomas nin muyurina ñuqanchik muyurinakunawan riqsinchik chayna muyurinakunalla kan nada muyurina kunalla. Entonces chaykunas kunan kay ruyaqllaña kachkan wawqillaykuna chakrakunapas lliw wawqillaykuna pallaykuna chay bomba polar nisqanwan pero ñas kay bomba polar tukumuchkanña ñas tukumuchkanña ñas qallaykamunña viento San Juan ninkuchu San Juan viento Guaira San bueno que misti pedi que shooting San Juan viento San Juan ninkuriko chay si kay Atlántico pero qillaykuna pallaykuna ña rikurirunña inaptin si chay si subimuchkan chay si kay chirita abiachkan pero mana rato chaya subiramonga jarikao sino allimanta riki waira charispa chay brisa marina chayna waira chawan bintu chawan palichakuykos allimanta chay junicha chayamon kinaptisi kay semanallaña kay chirita kay nishu kay huk clase chirita sintikulasunchik kay semanallaña wawqillaykuna pallaykuna huknin semanataqa kunanginakunataqa bajaytaña qallaykunqa tumpataña menosyamunqa baja allimanta bajanqa pero kay semanatas kayna nishu chiriraq kanqa chaymantaqa kay semanantin chayarusunchik chay semana tukupayninman naptinqa bajaytaña qallarinqa hinaspa tumpata junirimunqaña San Juan junichis wawqillaykuna pallaykuna kunan yaykumuchkan chay siri que kay chirichawan parishakuykuspaqa wakiqlawninta chirichay kun junicharin chicharin chaynatas ruran riku wawqillaykuna pallaykuna chay si kay urqulawkuna sumaq riki kay hasta chuñu ruwanapaqpis kunanqa ni si bien es cierto kay chiri sumaqllaña kachkan pero mana hasanchu kay normal tachu wawqillaykuna pallaykuna kay chuñu ruwanapaq hina chaymi nichkarqaku ancha llakimi kachkan nispa rikao entonces kay semanataya imaynatapas aguantarunchik kay chirita chaymantaqa tumpatas junicharimunqaña hinaspas unay tumpa junicha kanqa chaymantaqa imañay kanqa justamente chay junicha qallaykamusqanwansi kay chiri riki tupanakurun y justamente kay parakunapas wawqillaykuna pallaykuna muyukachachkan pero ancha kallpayuqraq kachkan kay chiri poco a poco chay chirita junichinqa y chay junichinankamma rikyaq semanaraq chiripi kasunchik así que wawqillaykuna pallaykuna kay semanallañas aguantaykullasunchik chayñataq kay noticias internacionales wawqillaykuna pallaykuna mama noticias internacionales apurawchallaman rimachkanchik pero igual alliu horapas vinsiwachkanchik taw chayñataq wawqillaykuna pallaykuna kay noticias internacionales nisqanman rispanchik kaypi huk tupu kachkan kay tupukunatapas siempre yachananchik rika ñuqanchik yachananchik es parte de la cultura porque kay programapiqa siempre chaykunatapas rimanchik rika ima tuputaq kaypi niwachkanchik kimsa chunka llaqtakunas hatun llaqta mana uchuychallachu hatun nichkani allpampi wawqillaykuna allpansi hatunsu mana uchuychallachu chaysi kay pachapi kachkan hatun llaqtakuna kantaqsa uchuychalla llaqtakunapas por ejemplo Andorra uchuychalla chayñataq chay huk llaqta chayman kasqa chay India chaypi justamente nankutapas presidente kutapas qarqurunku islakuna kachkantaq y chay taxachakunalla kachkansi kay Océano Pacífico nisqanpi huk llaqta huk país uchuychalla wawqillaykuna pallaykuna aeropuertopas juntaron chayman islachakunalla suytu chakama natinsi mana kanchu ni chay pelota haytanapaq chay estadios
o canchas deportivas o losas deportivas, parques, chaykuna ruanapaq pues manas kanchu campo. Hinatinsi como chay taxa chay llaqta turistakunapas rin semanapi iskayta kimsata hinalla. Semanapiña avión chaypaq purinku. Claro, carretera ngarichkan riki chawpi chanta kay lawaklawasi. La margocha riki isla la margocha bukichakuna esas kachkan riki sapa chay isla chapi chaywan purichakonku chaywan challwakonku rikaw. Tensi avión pastiyan riki semanapi iskayta kimsata hinalla. Tensi chay avión tiana Samaco. Chay si chay mana tianan punchawkunapi llaparuna como campus o riki chay pista de aterrizaje nisqan chay mangarinko chay piso awqillayku pallayku paseakonku puklana kaptin pukllanku paseaj a veces ritamunanku chay camping chay paseo chaykuna truwaytamunanku akuchik parque mangrero sonchik niskaypik parqueanku rikaw akuchik parque tara wakpik mana ningku chakuchik parque nispa hakuchik aeropuerto ta chaypi purikaramusun chay aeropuerto purikonku pukllanku feriakunatapas chaypis ruranku uchuychalla llaqta ya wawqillaykuna pallaykuna apenas aeropuerto lla wawqillaykuna pallaykuna chaypi ruarunku mana kanchu campokuna chay aeropuerto llata utilizanku chay waki actividad ninkunapaq y pulladayki truwaytamunanki al aeropuerto, feria, aeropuerto, deporte, aeropuerto, todo es aeropuerto, wawqillaykuna pallaykuna. Claro, chaypa autoridadkunapas ninta riki, natay kaypi pukllasonchik nispa permitinku rikaw. Eso seja pisanas isla chakuna kachkan, pero suytu chakamaya, yañulla riki. Nisunchik yaqa kimsa cuadra hinallas kachkan chay isla chakuna. Pero suytunmanqa largo chasa, atuncha rikaw, atuncha. Chay si chay iskay aeropuerto tinarunmanku hinaptinqa juntarunman chay llaqtamanqa. Es un país chiquitito. Y chaynakunapas kanmi, entonces chay llapan llaqtakunata tupuptinchik nisunchik ya por ejemplo Franja de Gaza pues uchuychalla rikaw wawqillaykuna pallaykuna. Aunque mana considerasqachu como país, pero administración niriki independiente, autónoma rikaw wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chayna llaqta como Gaza hina llaqtakuna pues kachkan totalmente autónomos e independientes, pero mana como llaqta hina reconocisqachu, pero kachkanta llaqta hina reconocisqa chayna uchuychakuna ñaytapas Andorra también chiquitito. Andorra kachkan taxachalla kay yaqa wanta llapan kay wanta lurikochanten chay maynintinkunata kanman hasta maylakum liw urquntinkuna chay chaka chaynintinkuna kanman chay taxalla chay Andorra wawqillaykuna taxachalla chaypis independiente banderayoq presidenteyoq paykunaq turismollawan kawsakunku. Entonces chayna taxachakuna llaqtachakuna kan chaymi que pachak iskay pachak mastin llaqtakuna hasta chay taxa llaqtachakunata yupaptinchikqa iskay pachak pichqa chunkanman haypan wawqillaykuna pallaykuna, porque wakiq llaqtakuna kachkan reconocisqa wakiq ñataqsi mana reconocisqa autónomo kaspapas chay llaqtapa ukullanpis riki reconocisqa ninku imaynaya chaykakunpis. Como decir, pues República Independiente de Huanta, ¿no? Aunque Huanta riki mana sapa administración ni otro, sino asispalla chaytaqa ninakunchik rikaw kay sunanchikpiqa igual Arequipapas es República del Sur. Chayna sutinchang, pero chay asispalla chaytaqa ninakunchik mana minriq sapaqchu. Chay llaqtakunamanta rimachkani imaynam comunidad campesina periki vicinuyki comunidad campesina totalmente autónomo allpankunawan autoridad ninkunawan total vicinuyki igual allaqa chaynaya, pero país manta rimachkanchik. Pero kunan rimachunchik riki kay llaqtakuna hukmuchañaq mayjin chay uchuychalla llaqtachakuna tupuntapas hawasunchik kunanñata rimasunchik chay machu llaqtamanta. Kimsa chunkallas kachkan machu llaqtakuna chaysi llapanmanta mas machusu kay wawqillaykuna pallaykuna Rusia kachkan chay machu llaqta allpanmanta hawachkanchik. Son 17 millones 98.242 kilómetros cuadrados.
Hipantaña tamuchkan Canadá paricao Polo Norte la porque con las cachas Polo Norte entiendan para con toporo Congo. Canadá su auxilia con para con 9.984.670. Casi la mitad va auxilia con para con, casi la mitad de Rusia. Ya Canadá saya y cachcan Estados Unidos urachayan 9.833.517 kilómetros cuadrados. Chaypa hateknin maña kachkan China pas machos rico auxilegon palegona. Ya chay cerca ya pikachkan con 9.596.960. Chaypa hateknin man kachkan Brasil 8 millones, Brasil kay bisinon chica. 8.515.770. Chaymanta hatimuchkan Australia huk isla machulla macho incluso ninco continente australiano nispa su pinchango auxilagon palegona. Kay Australia que 7.741.220 kilómetros cuadrados. Chaymanta hatimuchkan India pas macho su auxilagona palegona. Pero más taxallaña va a con man tupachispa solamente 3 millones, 3.287.637, a ver, 3.287.263 kilómetros cuadrados. Chay pajita, Jipan manjatimuch justo Argentina man tenemos cargan con Argentina me son chic limaita, ojalá tiempo hay paroman 2.780.400 kilómetros. Argentina es machoso, Chay pajipan manjatimuchkan Kazajistán pues machoso casca 2.724.900 kilómetros cuadrados. Chay pajipan manjatimuchkan el puesto número 10 Chungapiña. Argelia con 2.381.740 kilómetros cuadrados. Chay pajipam hatimuchkan RDC, República Democrática del Congo, Nishanchihuaco y Chajucchucampas, 2.344.858 kilómetros cuadrados. Chayman hatimuchkan Groenlandia, si bien es cierto, mana un paíscho, kayja nada Dinamarca man pertenecen kay Groenlandia, pero independiza coruspaja kanman 2.166.800, a ver, ya para son 2.166.086 kilómetros. Chayman hatimuchkan Arabia Saudí pem chay petróleo ka con que va a comparar chay alpa ocupe ajo ya chay Arabia Saudí totalmente ajo. Mana cancho yaco todo petróleo ya chay petróleo pe mana planta con uñancho. Claro, jura con yaco patan con pecan monticha con yunca chacona can taxa chaya yaco patachan jucha chacona pero al poco que Arabia Saudí todo petróleo aunque ya con palegona. Y Jaika tuputa cachcan Arabia Saudí 2.149.680. México pas cachcan Jatonso 1.964.375 kilómetros cuadrados. Chaypa Jaipan Manhati Muchkan, a ver, hasta la país chipa. Chaypa Jaipan Manhati Muchkan, Indonesia pas 1.904.569 kilómetros cuadrados. Chayman Manhati Muchkan, Sudán pas 1 millón. Kay Sudán Sudáfrica ni Sampiña, ¿va? 1.861.484 kilómetros cuadrados. Libia pas para Hatimuchkan 1.759.540 kilómetros cuadrados. Chay pajipam Hatimuchkan chay famoso Irán Israel van gananaco, Israel hani taxa chalo para con Haikam Casca kay Irán 1.648.900, a ver, 1.648.195 kilómetros cuadrados. Chay pajipam hatimuchkan Mongolia, maipita chay Mongolia kachkan Chaupipi y macho su casca, China a Mongolia taps apagoita munachkarga. China wan Rusia chay Chaupi chapim kachkan Mongolia. Incluso Mongolia kay
tukuy kay Europa kama dominamurqa uku timpupi wawqillaykuna pallaykuna. Wak Mongoliapiqa kunankamapas kay michikunku kayna purun runakuna hinash riki. Haykataqa kilometraje 1.564.116 kilómetros cuadrados. Chaypa haypam hatimuchkan Perú. Perú está en el puesto número 20 wawqillaykuna pallaykuna. Entonces puntamanta qallaykuchkanchik rikwa Rusiamanta riki minusyamuychkan allpakuna. Kay Perú papas kachkan atuncha wawqillaykuna pallaykuna chay ukupi listapi kachkanchik machullay machu alpayoq 1.285.216 kilómetros cuadrados. Chay naskay Perú llaqtanchik wawqillaykuna pallaykuna. Machuso está en el puesto número 20. Chaymanta hatimuchkan a ver yapachaykusunchik tukupachaykusunchik natay chay puesto número 30 kama rikao. Chay Perú manta hatimuchkan Chad 1.284.000 kilómetros cuadrados. Chayna Níger kan Iskayma Nigeria kayqa Nigerqa Africapim kachka 1.627.000 Níger. Angolapas igual Sudáfricapi 1.246.700. Malí chay Malipas Africapi 1.240.192 kilómetros cuadrados. Chay Sudáfrica kay África Uray champiña rika último linda chupacha riki kay Sudáfrica 1.219.090 kilómetros cuadrados. Chay pajitpanman hatimuchkan Colombia wawqillaykuna para Colombia pues chay listapi kachkasqa 1.142.748 kilómetros cuadrados. Chaymanta hatimuchkan Etiopía pas allin hatun soriki kasqaqa rika kay lista ukupi 1.104.300 kilómetros cuadrados. Mauritania chay Mauritania taqa manan ancha riqsinchikchu maypi chay Mauritania kagonpas 1.030.700 kilómetros cuadrados. Chaymanta Egipto está pues los los pirámides de Egipto ninchikao estudiaspa las maravillas del mundo antiguo nispao. Chay Egipto wawqillaykuna 1.002.450 kilómetros cuadrados. Y Tanzania chay Tanzania chay último kay número 30 chaymantaq mas taxakunallaña rik minusyamuchkanña. Kay Tanzania jamanaña ni 1 millón man saypanñacho simplemente 948.300 kilómetros cuadrados. Chaymi chay llaqtakuna wawqillaykuna pallaykuna machu llaqtakuna kakusqa rik chayta riqsinanchik siempre wawqillaykuna pallaykuna por cultura general principalmente warmakuna rik. Haykataq a ver llaqtakuna opitaq chay machu allpayoq kakun kay pachapi chayqa riki Rusiamiki nikuronqa. Perú pas chay listapi chukacha ari Perú pues kachkan kachkan kilómetro pues su kilometraje wawqillaykuna pallaykuna rikao. Más tarimarison wawqillaykuna pallaykuna más tarimarison chayñata riki kay Irán wawqillaykuna pallaykuna ña riki listuchallaña kachkan kay estrecho de Hormuz nisqan wichqaykunankupaq. Si bien cierto kunan riki samachaykuchkanku chay alto al fuego nisqanwan pero manas kay Irán samachkanchu. Chay bombakunatas liu lamar huchaman hinaparunku wawqillaykuna pallaykuna y chayta riki kay guerra qallaykun hinaptinqa kachaykunqaku chay buques estadounidenses o armada estadounidenses o chaynapa riki submarinos chaykunapa riki wawqillaykuna pallaykuna. Chay bombatas liu churapachkanku ña Irán qallakuykunña rika kaypi nichkan riki hizo preparativos para minata churachkanku riki chay mina bombakunata ya. Entonces chay riki kay guerra qallaykun hinaptinqa Estados Unidos buquikuna chaynataq chay Israel buquikuna y chaynataq paykunapa chay aliado buquikuna nisunchik ya Inglaterra, Francia o mayjin llaqtakunapas manaña purita tinqakuñachu. Porque chay ukupi kakunqa minas antibuques wawqilla mana antitanqueschu mana anti minas personales chaykunapas kantaqniki mana chaychu sino que antibuques antisubmarinos wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaynan kachkan que ya cualquier momento un guerra qallaykunman nispa riki incluso ña riki Congreso de Irán riki aprobaykullanña chay Irán chay estrecho de Hormuz nisqantam wichqananchik nispa ri justo chay aprobaykuptillankum riki chay guerra tukurun riki
Entonces como ya autoesgaña kachka naptin si chay tarik aprovechaykuchka naspa mucha minakunata churachkan wawqillakunata. Nirqaykichik tarik Estados Unidos pe rimaka chay kachkan de que kanja posiblemente desde que 1 de julio hasta 8 de julio kanga ataques nisparikao. Entonces chay chiqapchakurunña wawqillaykuna pallaykuna manaña kanqañachu aunque iskay hawqchapi karuram hukpi chay kuchibomba tuqyar hukpi ñatas huk edificio ta kañaykusqaku. Pero mana yachakunchu chiqapta puni kay irankunachu o pia chay kañaykurqa y chay kuchibombata pia kachaykurqa mana yachakunchu riki wawqillaykuna pallaykuna. Pero esta investigación pikachka. Pero manaña kanqañachu ataquikuna porque nirqanchik riki hunqayta ataqui kanja hunqayta riki Estados Unidos kunata waqachinqapas nispa. Pero ima pasakurun musyarunkus wawqillaykuna pallaykuna. En realidad pitaq si chay ataquitaqa rurachinman kasqa mana riki kikin Iranchu. Irán pa si bien cierto kachkanku preparado cualquier momento chay ataque ruanankupaq pero manas paykunachu kunan kay punchawkunapi ni kunan 5 llapira kachkanchi paqarin mincharaq tukunqa imaynanpi kay semana porque hayna punchawmi karqa día de la independencia de Estados Unidos imayna ñuqanchik 28 de julio anchayna paykuna pañata 4 de julio wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chayman tupaqnin periki como kachkan diversas actividades kachkan huyunakuspa ima actividadkunatapas rurachkanku chay siriki incluso wichqananku kasqa avionkunatapas riki ama chay tiyananpaq pero chay ruraqninqa Israel si kasqa wawqillaykuna pallaykuna chay si kay Israel riki chay ataquekunata ruwanman kasqa o sea ruwayta munasqa nisunchik mana ruwanmanchu kasqa sino ruwayta munasqa imapaq Iránman tumpaykunankupaq chay Irán pachankuwan aunque Israel pa pachan Irán pachankunaq yaqa kaqkamalla pero siempre kan nada diferencia riki chaqnipaqa rikao imaynam kay Huancavelican pacha Ayacuchano pacha kay Cusqueño pacha anchayna kan diferencia rikao imaynam pinchino pachanchik y paqchino pachanchik pukapunchos diferencia anchayna kan rikao kaqkamalla kachkaspapas. Entonces chayna paykunaqa riqsinakunku rikinatinsi chay pachawan nama iranimi kani nispa chay iranikunata contrataykuspanku chay ataquita kay Estados Unidospi kay punchawkunapi rurananku kasqa. Chayta sina kikin iranikuna yacharon wawqillaykuna pallaykuna. Hinaspa willay con Estados Unidos. Chay primaka chay kachkan ali ñuqayku preparasqam kachkaniku preparaytaqa chay ataquikuna ruwanaykupaq pero manam ruwasaqkuchu pero rimayta kachkan kanqa chay ataque chay ruwaqkunaqa chay Israelkunam chay Netanyahu chay miriki chay rurachinqaqa hinaspam ñuqaykuman tumpawanqaku nispa wawqipanillaykuna chay hackerkuna mana chiki Irán sapallancho, Rusiawan, Chinawan, chay makinkunawan yachay riki hukllawakurunku incluso kay Israel pe riki kachkan chay internetninku chay hatun chay máquina chay riki llapa imapas kakuchkan chay Google pa wawqillaykuna pallaykuna o Google ninki rikawan ñuqanchik Google pues en español chay Google riki inglés pa wawqillaykuna pallaykuna igualito. Facebook ninchik allá pero en inglés pues Facebook no. Entonces wawqillaykuna pallaykuna Qichwapi ñuqanchik rimachkanchik Qichwapi qhispichisunchik ama inglés Qichwapichu. Entonces chayna wawqillaykuna pallaykuna nichkarqanchik rikao chay ataquitas ruwayta munasqaku kay Israel runakuna kay Irankunam chayta ruwarusunki nispa rikao chayta riki chay imanisunta chay tupuchakunata rastrokunata yupita riki dejananku kasqa Irán rurasqanta hina imaynanpi chayta pinsasqaku kay Israelkuna porque kunan riki rabiasqa kachkanku chullallata riki apenas auxiliota mañakutin bombardeachay con Irán tinatin riki hasta bombardeaparunman Estados Unidos Iranta llumpayta ñuqanchikta destruiranchik porque Israel riki taksachalla rikao natin riki todo llaqtalla natin riki llaqtan bombardearon riki wawqillaykuna pallaykuna hasta palaciontapas chay Irán pataqa chay tayta Netanyahu pataqa bombardearunkus palacion pas bombardeasqa kachka chay allichakuypichik kanku kay semanantin wawqillaykuna pallaykuna.
Inatere que kutichikuyta munanku hinaspa chay guerra hinalla siguinanta munan hinaspa tumpayta munachkanku. Ari puntata ña tumparqaku ñariki chay Torres Gemelas nisqanta kay Estados Unidos periki wichirachirako. Chaypas karqariki auto atentado nisqan serika pero chay tariki tumpaykurqaku en realidad nama chay Saddam Hussein mi chay Irak chay Saddam Hussein mi chay bombardeayku anchik paykunamriki chay qakuchik venganza vengakamashunchik chay Saddam Husseinta wañuchimusunchik nispan hasta wañuchinankukamari atakarqaku Iranta wañuchishpañata riki dueñakuykurqaku llapa petroleonta riki wawqillakunpallakuna porque kay Arabia Saudí, Irak, Irán chaypi chay vecino llaqtakunapi kakuchkanriki petróleo. Wasiruwakunaykipa allpata aspiykunki el cimientopaq chaypis ña rikuriramun ña petróleo. Chaysi tanto petróleo kakun chay ajollariki mana ancha kanchu. Chay petróleo kananpiqa ni sachapas ni jorapas. Aunque petroleomanta ruramunku chay abonokunata pero chay chawa petróleo mana igual churik mana abonanchu chay abonokuna qariki ña rakisqañamiki rakinasqaña ña especial preparasqañamiki. Chay plástico nisqankunapas chay brea nisqankunapas llapachak nikuwawqillakun. Entonces yaqayriki yacharunchikña imainas pasakunmangas kay Estados Unidospi ashtawan kay Irán riki atakayta munasqa disimulado llarikaw disimulado nispa Israel atakayta munasqa niskanchaw. Israel atakayta munasqa disimulado llariki naspa Irán manriki tumpayta munarqaku riki wawqillakunpallakuna. Chayñata riki kaq llariki kay Israel kuna atakachkan chay kay Netanyahu kay franja de Gazata. Pero manaña atakachkanku porque manaña kanñachu edificio pas mana hospital ima wasi pas manaña kanñachu solamente kachkan karpakunallaña. Y chayñata riki kay Gazapi kaqkuna como nirqanchikña mana paykunapa kanchu wasinko chaypi mikuyllata churakuspanku chaypi yanukuspanku como cualquier wasiyuq rikaw chay ruwanankupak mana kanchu hinaptinsi paykuna riki sapa punchaw mikuytapas suyachakullanku riki chay ayuda humanitaria nisqanta. Chay suyakuqkunata wawqillaykuna pallaykuna chay bombata kachaykun hinaptin wañurachin riki sapa puncha wañuchichkan sapa puncha suk bombata riki kacharichkan pom. Pero manaña wawqillaykuna pallaykuna riki kunanqa ninñachu chay Hamaskunata wañuchichkan chay Hamaskuna chay organización terrorista nisqanku rikaw. Chay Hamaskunata wañuchichkanikun manaña ninñachu. Simplemente bombata kachaykun pom. Chay ayuda humanitaria suyakuqkuna chay mikuy suyakuqkunata chaypi montoreanku achkanpi rikaw. Y chay kacharichkan kaypi riki qayninpa wañuchisqaku llaqtawachunka tawku ataquepi suqtachunka kunan pachak kimsachunkan ukpin pachak tawachunkan. Y mana chayllachu rikaw kay wañusqakunata niskanchik pero chay ataquepi haykata karun kirisqa. Tawa pachak pichqachunkan wawqillaykuna pallaykuna haykataq chaypi suyarqaku yaqa waranqa runa suyasqaku chay chawpimansi bombata kachaykun. Wakiqkuna kirisqa wakiqkuna wañukun wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaywan pinqakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay Israel mana dejachkanchu hawkallataqa cualquier momento bombas riki tuqyaykunman kay Gazatis chay runakuna chawpinpi rikaw maypipas chaypipas ayudata suyachakuchkanku riki haykapitaq chay ayuda chayamunqa nispa boom bomba yachaykun llapa chay ayuda suyaq wañukustin utaq kirisqa tarikunku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaytamiki siempre autoridadkuna ukla llaqtaykuna niskanku yachaqninkunaqa imaynamun kay Israel runakunaqa llumpay kanku kayna runata wañuchichkanku yanqapas yanqa chay pacha kimsachunka wañukuypi kay tawachunka pichqan kirisqakunaqa mana yariki chay Hamas runakunallachu utaq qharikunallachu rikaw warmipas hatunpas taksapas machupas payapas lliwsi riki wawqillaykuna pallaykuna chay suyakuqkunaqa kakullanku rikaw y paykunata wañuchichkan riki bombata tuqyachikun como cualquier momento bomba boom riki wawqillaykuna pallaykuna. Chayñataq kay Argentinamanta rimasunchik tukunanchikpa porque orapas ganarwachkanchikña. Kay Argentinapipas kachkansi problema riki wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik hina primero nisunchik yaw.
kay Argentina kay Israel pe Israelwan kay tupachkan Israel pe miki kachkan llumpay sasachakuy. Si bien es cierto que Israel gasata riki alpejunata riki wañuchichkan yangapas yanga pisinu llaqtakunawan riki yangapas yanga sikunakuchkan y pisinu llaqtakunapas manataq dejachkanchu manaña Iranwanqa atakanakunkuñachu pero chay Hutis nisqan paykunawan atakanakuchkanku paykuna riki karullamanta mandachkanku misil mientras kay Israelkuna vengakunku hinaspanku riki simplemente chay bombakunata kachaychkanku chay runakunamanña manaña kunan edificios kanña chay edificio ukunpim kachkan terrukukuna nispa ni rimanankupaqpas pero kay Israeltapas atakachkankutaq Israelpa riki kunan total destruidos kachkan wawqillakunparaykuna hayka por ciento destruidoya kachkan porque mana chaytaqa tupumunkuchu nisunchik yaynaña un 30%, chaynetaña ni cosa, quizá hay más, pas menos, pas 60%, pas 70%, haykaya. Pero 30% chayawan ni saiki si no te chayagariki, tremenda destrucción, aunque 20% ya ni papas, tremenda destrucción, wawqillakuna pallaykuna. Hinaptin kay Israel kuna peligro pikachkanku, principalmente llaqtarunakuna chayanta chay qullqichayuqkuna. Wakiqkuna quizás huklaw llaqtayuqkuna kanku tayta maman huklaw llaqtayuq kasqanrayku wakiqkunañataqsi mana allpayuq kanku riku Israelllapi allpanku kan hinatin si kay Milei allpataq huchkan mana riki huyta munan nisunchu sino huchkanña wawqillakunparaykuna kay Argentinapi chaysh kay Argentinata destruichkan naspa Argentinata huchkan primero chay Patagonia nisqantas chay Patagoniaqa islamriki chaymiki chay napa makinpi kay Inglaterrapa makinpi entonces chaytas kitakuchkan riki chay Inglaterramanta naspa paykunaman huchkan y como Inglaterraqa mana riki atakayta atinqachu Israelkunataq chaynallataq riki kay Argentina uran kay polo sur chaywan tupaq último chupacha chaytapas regalaykunsi chay sinichkan riki chaymanta qallarimuchunku hinaspa kay Argentina tallapa chay judíokuna rakinakuchunku principalmente chay hatun allpakunata tensi judíokuna riki ripumunqa kay Argentinami hinaspa Argentinapi llaqtayanqaku doble nacionalidad niyoq kanqaku o sapaqchu chay partinaruspa independizaronqakupas pero llapachantas hoyta munachkanku pero surlawmantas qallarimuchkan chay sur ririk ancha chirinan chaypi riki ashlla runakuna imayna kay ñuqanchik llaqtanchikkunapi ashlla riki chayna entonces chay kachkan samaq allpakuna chaymantas qallaykamunña wawqillaykuna pallaykuna ña astanakamuchkankuña chayman nin wawqillaykuna pallaykuna según kay último willakuyman hina imaynanpitaq chay tayta Milei kay actual presidente argentino chayta ruran kay Milei sirik wawqillaykunpalla judío aunque kikin chay campaña penirqa ñuqa judíom kani judíoman tikrakururqani como cualquiera o católicomanta evangélicoman tikrakunku evangélicoman católicoman o ateomanta en fin chayna hinayarika chaynata riki nirqa riki chayna ñuqaqa judíomanmi afiliasqa kani nispa pero chiqaptapuni wawqillaykuna pallaykuna hatiparunku siempre kachkan riki hatipaqninkuna rika hinaspansi hayparunku ki kay tayta Mileiqa primunsi kay Netanyahupa pita chay Netanyahu riki actual kay Israel kamachikuqmi wawqillaykuna pallaykuna chay Israel pimi chay kamachikuchkan como presidente hina riki chay Netanyahu paypa chay kamachikuyninmanmi chay bombakunapa riki puririkuchkan chay paymi kamachichkan chay Gazapi kaq runakunata wañuchinanpaqpas porque chayna allimanta bombardeaspa kay Gazapi runakunata tukuyta munachkan rikaw chaymanta lliw qhariarunankupaq pero kunanqa kay Argentinapiña chayta ruwachkanku wawqillaykuna chaysi chayraq chay argentinokuna cuenta tukurun hinaspa protestakunata rurachkanku chay movilizacionkunata rurachkanku chayraq riki wawqillaykuna pallaykuna pero disimulawlla riki kay tayta Milei nimuchkan niskarqanchik kay Mileiqa pim kasqa kay Netanyahupa primunsi wawqillaykuna pallaykuna primun kay Netanyahupas
O sea, kay mileja apellido inarikao, kay abuelón seriki kay sutintari cortaros harikao, ama judío kahla tikrakunampa. Pero kay netan yajo pas apellido mileitas apan, waujilegon palegona. Chaitas apan. Enaten chay abuelón kusriki chulaya. Tanto kay mileipa, tanto netan yajupa, abuelonko. Chabelonko pare que kan papanko rikao. Papanko chaynata papampa churinña paikuna jarikao. Papampa churinña. Entonces en realidad paikuna kanko primos o aukiriagol paikuna. Primos. Como hay guerra kachkan a Israel que según que Biblia tanto judío, tanto evangélico, tanto católico, protestante y masutio Biblia pas. Chaypi ñawinchanki na chaypi kachkanika libro con Apocalipsis, Mateo, cantidad de libros proféticos nishan. Chaypi que jawanki que Israel manta ansasachakoikunata que siempre guerra rikao. Entonces si que Milei ahí con mancar igual que Perú Pips ahí que está mona que Keiko japonesa rika Japón man beneficia nampa. Porque Keiko ya con los paja que Milei nam roaro asoncho o que le hagan para con el panchik te quitaron las panchik le che japonés con am entrega y con chay mi chay plan que Milei pas disimulado ya aunque rimar ja campaña peñoga cane judío me yana pasado me judiota che embajada en Chictam Jerusalén pequichaza siempre judío manta rimar ja favor nem pericao como religión casjangra y culiachiqui chay respetan hermana ancha acaso escucho rico mana ancha acaso escucho mana chayacho aujilegona mana chayacho problema con las kachkan yapa empresas que empresas argentinas chaykunatas chinkachita munachkan en España tak se recorichkan chay empresas judías niskankunata mana chayacho yachkan chinari que wak judía wak Israel pia sasachaco y bombardeo kachkan wak konari que julgeo che julgeo kona gare que roklao kona plaktayo kona waseo kona chay pasa kachakonko wak konari que ñojan china kona yarikao y paikunatas nichkanri que hampukuichi que Argentina mañari que Argentina orailao tari que ña lotizarospa entregachkanña incluso chaypi chay llaqtayuqkuna protestaspa harkakullankusa chaypis camión nempi chay omnibuskunapis chayakunku awqillaykuna pallaykuna chay judíokuna chayakuchkanku nisunchik omnibuskunapi chayachkanku nisunchik kay llaqtanchikpi a ver imana comunidad paqchapi rikawan chayakaykamunman carrukunapi empresakunapi imaniswanta imaronata kayqa protestason charqa allpanchikta aypunakuyta qallakuy iman organizakunchirika protestason pero chay militarkuna chay llaqtayuqkunata lio riki chay represión nisqanta rurachkan wawqillaykuna pallaykuna hawakuqmantas chay de frente allpankuta riki entregachkan chay judíokunaman mana chayllachu sino bonotapas huchkantaq nin serika Israel runakuna wakchankuna mana julqukuna hamukuychi kay Argentinaman chaypi allpata qusaykiko y bonotapas chaskikunkitaq manas kay mileja ni punta pasaja autoridadkunapas bonotaja huqchu solamente chay bonoja karqa riki chay pandemia timpullapi maw apoyo inarikao manas ancha huqchu riki bonotaja nitaq mana kunampas ancha juncho imaynan kunan riki kay mama boluarte quitaruanchi bononchikta mientras castellanta juarganchi bonokunata ayaqa chayna inariko awqillako castillo imaynan jorqa bonota chaynas bonota huyta munachka killan ima jullqitata junqa kay Argentina jullqitas wawqillaykuna chaykunam kachkan kay Argentinapipas kay argentino runakunapa llakin si bien cierto argentinokuna riki mana riki mayor parte nisunchik ya mana riki neto argentino runakunañachu porque kachkan riki llaqtakuna pueblos originarios nisqankuna Argentinapipas chaykunataqa kay Perupi naya riki siempre hipaman tanqachkanku rikao mas riki kay llaqtayasqakunaqa chay hatun empresariokunaqa chayñata riki chay chakrakunata riki tractorkunawan ya tarpuqku chay ganadería chaykunaqa mayor parte son italianos migrantes chaykuna panllaykuna kay
independencia hipantaña rikao Argentina mahampu korjako hinaspa chaypi llaqtayanku rikao y kunanñata rikao kachkanraq allpakunawan surlaman chay nativos chay originarios nisqankunata allpanta kitaspan entregachkan kay judiokunaman y mana chayllachu hasta bonotapas huchkantaq sawawqllaykun palaykun kay kamañariki kay rimarininchik kay programallanchik kunan punchawpaq pasakullani ripukullani Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.